Shalom, salam asitamu lan renungan harian Toraya, edisi Senin 15 Juni 2026. Dolola di basa sia dinanung kadanna puang to tumampata, tapalaku pak tunduan, ta masambayang. O puang matua ambe anakna pena masallo, puang tallu sang buah bannang. Kikurre sumanga te katuan, kasalamaran sia te atu, tumini umpatontongi, tu kaboro sia pasakemi lako kami. Totemo laki basa kinannung tu kadammi, pena masallo unrondong kanni, ang kimadin untandai patunna kitoe mandai sia kipogaui lan katuangki. Lan sanganna Yesu Kristu, yamo puang sia yamo kada tuo. Amin. Yatu kadanna puang di ala lamai pak pudian 120 apa angka misa saya lako angka karua. Pak pudian 120 apa angka misa saya lako angka karua. Nanian hama alot pak pudian na Daud, yake latang puang tu urrondongki, meloke makadai tu to Israel susite. Ondongpi, yake latang puang tu urrondongki, tonna yaki tau, manasa mangkamuki, na ampelo tuo, tonna re de tu araana laku kita. Manasa na talanangki wai luang, sia nalamurangki wai Buddha. Manasa na patamanki wai mandiri, mintu na kadipudian lulangan nasang puang, tu tang unelorangki na karutukki tau ya tomai. Yatu dea tanta tilendok manakpa butung to manuk-manuk. Lusu diomai poyana to mamoya, kak tu poya, anta lusu. Yatu pak tunduanta, umpotete sanganna puang, tu mangka umpadadi langi sola lino. Amin. Kennala tang puang. Biasa dirangi tomai tau unulelean sule tomai apa magasa mangka naolai ton atu lendu. Makada kumua yato atu yato kari lamate tongammo, butung kasumpuan tongammo. Apa kenala tang puang ulendokan na manasa nang laku posanggang. Sitonganna yate ulelean susite mai misa pangakuan. Ke tongan-tonganni disanda tonganni kumua inang makuasa tu puang. Apa biasa yamanna tu kati londokan diomai kara-kara magasa tu dinai umpokadai kumua kenna latang puang ulendokanna. Apa yake yatemai umpatunna yanan, kamanarangan, madarang tau unulelean ni kumua kenala tang puang mbai tai angku lasusito. Nakanapa itongan to makpudi tu diona pak tunduanna puang tu dadi, lan kalingkanna katuanna la dadinna lako kalena la umpatunna to Israel. Naulelean to makpudi tu agan magasa naulai, kumua yatu walinna re de tongan arakna lamorai usabui. Apa kenala tang puang manasa mangkamoki nampelo tuo. Moyan na yatu karek dekan na walinna butung wai saba rampo la untalananni
apabelan na kuasan na puang na urungan ni tilendok diomay kamasarangan na walin na. Napamanasami toma pudi tu pangakuan na kumua, mintu na kadipudian lulangan na sang puang, tutang unelorangki nakarutukki tau ia tomai. Kasabian na toma pudi tae na umpatu manna kalena sangadinna na petamban lako to Israel. Ia tu puang manasa sumpu mamase, sia liu kaboro lako to tontong umpeng kaolai. Sipatuki tontong tuo sia lolang lan kapatonganan lantukan na mendadi kasabian lako kaleta. Sia lako to senga kumua, yatu pak tunduanta umpotete sangan na puang, tumangka umpadadi langi solalino. Amin. May komita masambayang. O puang talu sang buah banang. Kurre sumanga indekada malaabi mi, mangka kirangi kinanungan. Pena masallo kiranuan tontong umpamatotokan. Kitontong la umpogao itu kadami lan mintu allo katuangki. Lan sangan na puangki puang Yesu. Ya mo puang sia juru salamaki. Amin. Salama laku kita mintu solanasang puang umpasakeki.